Kublaya P baro syakatup kubor jungi kedan bos Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sengi kilong. Syasho Vice President Nehu Su han Nehu Campus. Kangla deki electrician bar jela bantre halum garo. Rock commercial band saupo hajar tengka hak rock beat contest Rock Without Drugs. Ban Rengkang sen kisamla Kongres syaka NPP melim. Tomentang ni apai syaki kubor kiba kampanya. Vice President kaseng kisamla puli Northeastern Hill University Students Union Nehu Su ubah kerteng usamla Easter Sotun ubala syasho hagi dekot kawaipat ka kenhun samla puli jong katehi ke skul ba kibala suba nakakenhun ABVP. Kani kajing syasho jong ni usamla keraja hakapor kumbakar architeng shiteng sngi hapo campus jong katehi ke skul ba. Karkum kajing yet hu ute usamla ba ya kajing syasho kadai hakapor ba udang let pet ya kitegi kenhun kibadang rakhe ya kasyat holi jong ki mentaka sngi arpusan tarik uleber. Kadau kajing let pet jong u kalong ba yo kadon ne kami kanu ka huri hura ha kane ka sngi le kemen holi ha campus kane ka skol ba. Henry ha kate ka por ba udang let lalapan ban bon ki breu ki bawan rakhe kemen holi ki de ki breu ki banabar bat kim de ki samla puli ha kane ka skol ba. Rengkat ki kenhun security guard ki lalet ban pensange ya kane ka jing le kemen ki breu ki banabar hapo kane ka campus jong kane ka skol ba. Uloong ru ba ha kajing shisha kan Nehu Su kamdon kanu kajing persya ya kajing le kemen jong kanu kajat benreu lada kidei kisamla ki ba pule ha kani ka skul ba. Kajing persya jong ki kadai namar ba ki wan ki breu ki banabar hapo kut jong kani ka university. Lakit mar yung ni usamla sya civil hospital ban yo ya kijing sumar batla ujor ya kani ka jingja hamau kenro police outpost. Kadar sitang to te nga sabi no nga data ng vice president jong ni ho Su te mestam ni ke tau kun na hikai kinai kai jong ni tenga likai namar gadinga holi jong ki ngali wish ki te dadam to ngawan ki don ki khna ba yelo ma po ha ni po lakeside tengi lake pet takadon ka wi ga banar ba to ang to ba ki celebrate tengi ngimdo problem ya ki celebrate holi jong no kata te kadai ka secular countries bat ka Nehru kibun ki communities lani ki niam ki bo fer chingla niam chong nom ju persya henrai haba ngilai ngipet pada to ki don ka to ne ngut ki ba semla de ki khna nehu khamtam ki de ki don ka to ne ngut ki ba de ki nong yalam chong ka ABVP tengi khamlai da ka bor sisa ngikot yagi security in charge ni jong ba na orang nantai security ngikot iki ban le yakran iki ba kin le nata ba nai one le politics hani hu lemba kini ki festival te ngile yakran hak por ba yakran te wong kan san ban ba ki khasi ki persya ya ka holi kyong ba ki kwa ban sna issue jing ya phir jai man riu khasi bat ki ne ki ban ritor te hangta ki don ki ba ong ban ring video tanga banong ban ring video ngam kwa re ban escalate kini ki issue ngasim ngakni ya ga mobile jong ta khna hadin bakni ya tang mobile ki attack yang nga ha kajing attack jong nga defend yel de te kibok yang kibok da katu ka ba kisat da ngakti kani ngakti ru lamang tengaru nga yada nga haban yada de mdere ba kiba shuwan na bar kin shule khan sine nga ban yada de te kadon kajing ya class tu parang jong nga bat ki itu gi kinong yelam ABVP hingan ong kibana ni ho te nging la ong ba ki balong nai kibana ni hu ngim dan problem re ya ki khna ban ni hu baro la ban celebrate eat ba celebrate kan no ga jaj la niam jing la niam han rai kibri hi ba wan na bar ba kwa ban sna politics ya ka ikai hani hu nginam sha re de le te na ta ka daw ngi khamlai de daga bor ban sulai ban suang estab ngi kham pasang Kasunjuk All Garo Hills Trained Electricians Association haka jingelang basisin shisnem kabalalong hatura haka arpusan tarik uleber
Kalashem ya karai ban khanglat ikibriu nabar jela ban wantre wiring haki yeng bat kisnong klem dadon kidulir batikena ban wantre haki lum garu. Kinong yalam kene kesenjuk kila kerpat ikitra yeng baro kiba haki lum garu banum ailat ikibriu kiba nabar ban tre yakini kikam namar kiladon kisamla kibala pentebet hakani kakam ban syakri yaki jinan kam kipara brio hakani kathan. Anga all Garus train electrician association president talo chingni ya general meeting ni muksonga ni yan apal chini mongsongbate apal chini mandirang ko chinga changpeng swingya mainawa Garus outside na dibai mena skathang ino kam kai changya unimen chinga ino Garus gemek ko dao unit gi sku donga ya unit gi sku rang ni chadambirang electrician association ni chadambirang kam kai chana chol ko on pana nanga ni mena chinga ino plak angni magaba pagapa an songdong pa Garus ni parang nanga deki agar na kusonga mongsongbate contractor rang apal chini ko rambai mena kam ka atinga unimen na simang chingna ba na simang ni didrang na ba chingko kam kai chana chulko pachina na simang ko ba molatna kusong bia mongsongbate contractor rang apal chini ko rambai mena kam ka atinga unimen chinga de kam kai chana kita chulko manpal jenga unimen chingni chadam birang na jini electrician all Garus electrician association ni sadam birana solko onpa china ni chinga nasimango mo tinga mongsongbate Garus ni official rang contractor rang aro department ni official rang naba deki wiata ni kon painga aro uni jamano dao chinga all Garus train electrician association ni mangsa deki chanchianga ha chinga dao ya Garus to rinu khana mana kita chinga ya ko agar tinga sir Conrad na chingna ya Garus to chingni nek kan ekro niat pachina mongsongbate cha Garus ya daun keng belsi sot priom pringjok cha chingni license rang ko LTHT supervisor wan dak bara ko chinga daunan rinu khana man ko jenga uniman cha batangman sumayo Dr Mukulni Sokariyo ni sumayo chinga ya demand khabainga chingna ya Garus ya rinu khana mana ni mena chinga memorandum ko ba naha uni jamano Sir James na ba chinga bini power minister matungo naha une dao changsa thai chinga ya Sir Conrad ko chinga molaskia sir na chingna ya ko pachina chinga na molinga uni giman chinga changsa thai ya memorandum ko ni chinga ya ko chingni muksonga ni ko chinga demand ka na muksongya mongsongbate Garus ni apal chini mandirang ko chinga ina changpengi chingni locality ni mandirang ko rumnapi kam ka pachina sakanti Garus ni magaba pagbarang ko contractor rang ko ya mol phainga ya khusana gani ani ana ko mthela ya meetingo mongsongbate chinga mongsongbate cha Garus mongsongbate chinga ya chingni dress rang ko ganangi mena chingni identity ko misokna aro apal chini mandirang ko changpeng suna aro locality ni chadambirang ko chinga kam kai chana churang ko ona chinga ino chanchiang ha mongsongbate contractor rang mang waksa mengli nang rami mena kam khangna muksongia mongsongbate dao LTHT akabrang dal gapa project rang sopainga warang o chingni mandirang ko 50% locality electrician ko napate kam kai kam ka tanang chumota ni chinga ko chanchinga iano gano project mancha de one company ni ndeba unas khang chinga sobagya scheme ko dingthang project rang ko ya chingni mandirang ba kha ndeba bangbatta sumayon apal chini mandirang sa khabati uniman jigita kham kha ndeba dalo chinga iko agania company rang chingna wa thangka ko chingna dalo na kanga chuma ta thangka ko kujenga uniman dal ya chinga ya meeting ko chanchi muna mukhangchi chinga ja khu gang thaigen ya chingni mana nangin ji kham kha gobani thangka paisa rang ko kujenga chim war ko china chinga company rang ko mugra tinga da Kaseng samla shnong mau kerwat rengkat ke jinget trailang ke Officers Club Southwest Khasi Hills District. Haka arpulai tarik uleber hajar arpusau kala penlong ya kajingnya ko berwai bala tip kum ka rock contest mau kerwat bala jer kerteng rock without drugs bala penlong Hamadan Nativity Higher Secondary School mau kerwat. Haka ni ka rock contest kidan santli ki kenhun tem ki bala wan baneshim benta ki bakenthop ya ka dark abyss band Green Room Project, Myrtle Band, ka Nomads,
but ka cursed arrow of Monbhut. Hakane ka sngi ladan lang uba T Lingwa, IAS Deputy Commissioner, ba LT Taryang, MCS Additional Deputy Commissioner, but Secretary jangka Officers Club, Resource Person na Meghalaya AIDS Control Society, MACS, but kiwede ki officer jangka Southwest Khasi Hills District. Kakenhon kabalara ya ka jingjab hakane ka rock contest 8,000 arpusaw, ka lecture ka Myrtle Gospel Band, but kala rongru ka pisa ka basaw po 1,000 tengka, but ya ka nam ka baar lara ka cursed arrow of Monbhut rengkat arpusan 1,000 tengka, but ka balai the nomads katsan 1,000 tengka. Kamtam na kaliang jaka administration ila ay jing petip sa baro khot kisnong akabiday ba ay ka information but ba on pelai ka keteng juga ni ba ay ka information kana mangin debla ban restrict ya ka jingrung ba ya ka sale jong u ki ba babunjat ki jat jingdi na ki drugs ki ba poi kamtam sa kini ka than but kumjuru kamtam sa ki school but ki colleges ngipitslun yano ki samla ki nonggelam snong ki bakloy ban mi sakhamat but ai ka information changi ban ai ka support kumno bangin la ban tur persya ya ka dig sneo but kumjuro kum ka jingmaham ya kitu ki ba persyam ban sapriang ni kini jajing di khamtam ha ka bi di khila school la di ki khina samla ka ni district dan katokan ni benang nang dep ka week meeting bagi isyong man perkhat kalian administration bagi polis bagi noelam ju kisnong bakum no bagi la ban te lakam ya kini ka jing sa priang drugs kini ka district but ngam snow ba du ben sem nan ngam snow ba nong ba kam nan ganu nu jing e ba ngin la ban pisenge la da ka don ga jing trilang apreng jungi ginong pek ya ka district na kalian sarkar kunju bagi snong bat kamtam ya bagi dan menta bagi samlaru ke penyalam ni kini ke lawai jo ke district berkoi hari ni por ngasu ngamlaru kam mention ya ka support jo ke MGMP ka bede bagi ke concert nang ski nang ta na kaliang jo ke election branch hang ni po district ka support ru ya kini ke function nang ski bat kumju ya ka officers club ke ba lai funding na mata kani ka program kini baro likely kila funding kani ka program mo taski but kado ya ka yung kublay ka siksabla but kani kam de ka sing manikong mangi kermen ba nang ni sakama kitang board ki programs mangi nang la manle angkat ka officers club bagi ki branch joka ki branch of officers club Ka National People's Party NPP hakasngi ningkong kala pediang burom palat spakmut kisamla nongyalam na ka parti kongres na melim konstituensi haka jingyalang kabalong hanong kse. Kani kajing pediang burom ya kite kisamla kongres kalong rukum si benta ban penkre bat penklanya ka parti na ka benta ka election MP ka ban salong haka khat khandai tarik ubna yayong mentau snem. La pediang burom ya kite kisamla da working president ke NPP ba Wailat Miki Shilla rengkat ka jingadan lang UMLA barim ka melim ba Hamlet Darling, treasurer ke NPP ba Daniel Thank you ba QA. John Majau golong presiden juga Meghalaya Youth Congress of the East Coast, iba Ivan Majau Bapak Assistant Secretary juga Million Youth Congress, iba Apren Bon Tungni golong presiden juga Pemuka Youth Congress, iba Prangkupar Wajdi golong Vice President juga Pemuka Youth Congress. Baru kini orang ni di wilayah Selok, Kalasem, di Bakar Mas Mutlah, di Pak Jonas Iam. Kejimi jangan nak Kongres Parti, omde bangan don jumshur dan jumshur pada sitting MLA jumi Pak Runi Bilindo. Jadi kejimi jangan tolong bah, aku bangan don Kongres Parti, tolong bangan jarak di Monsum Selong, berjarak di gedung besuk pada aku di Senjata. Hendai latar tentara sistem Indonesia melalui tentara Jumlah bagi kebaikan Tuhan. Oh, nanti kamu beri berang kena ramai sangat. Oh, terpulang di nak dom nak som. Bakat bala hanyalah mereka tu nak hanyalah
dari pakai samai. Dihadirin waktu ni para kedua ibadahnya course support. Nah iya kecil terima doi bakal parti dengan sudah keren. Hai yang kita dapat tunjuk ini semua. Tidak keluar dari alam semua berdiam semua yang ada bagi para jongan. Di atas beli ibadah dengan ayat beli duit kipalok jongan luasannya tinggi dengan dibangkit dengan kecil sampai ke jongan bakilah keluar berdiam berbuat lang berngas ini ke parti. State President ke National People's Party Bak Prestun Tensong habakran syakilat pathai khubor haka arpusan terik uleber arhajar arpusau ha office trekam jong ulaong baka jingkershan joka Bharatiya Janata Party yaka National People's Party haka election kamlong shu ke bapela namarban nadu menshwa ka BJP ke jukershan yaka NPP haki election omtang haka ni ka election MP Lok Sabha arhajar arpusau Ulaong ru wat ka Trinamool Congress Party menta ka kenti haka election MP Lok Sabha kala kershan yau kertong ka Voice of the People's Party. Bat pikan mau bahan adu ajar kat perahu por bangia sedang ban kirasong ke parti NPP joni bon ba ke penting ke pesmi ke baki ong ba wat hep se ke NPP namar ba ke NPP ke ke BJP ang nakla job ini khamtam lagi yo pen sinsari ke sarkar kin kham wat ke yang meniru kin numsa ban melong ke jeng mani blay ke ba long free la ne ke ba khoi la ne ke ba long bait ka hok dong barok kat kum ka jingai kat kum ka bon joki te kata ka dei ka ba ka allegation ha to po te reng ong pi la de pi pai ya ka e ka ba chia uble ubusta namar bale ba haden bang iyo sisya penban sensar ajar katra hadu ajar arpulai ngakwa ban beli ya itu kena hatu don mo kapor ba parti NPP ha paju apok jelam NPP ya sarkar bandon kata ke restriction le ke jingkang le ke penwit ke pentut ya ke jing mani beli mangi ngiyeng ha kanong rim kum ka parti NPP bang ngiyeng kanong rim bat kanong rim jong iklong bangin yada ya kirit pai batru bang ngikwa ban penek ban pensa ialah ka jong ka riti ke dustur ke jinget ka niam gerukom kat ka badai bangin penek bangin persa te menta ka kentiru ngayu i ka reaction ka bami ka jingkeli ki babon balang kolong ba menta ki ohana kanang pau susu ba ka NPP ka mot ke BJP ka mot NPP hana namar ba ka high command juga parti BJP mensisngi ki declare ban kershan ya ka NPP habro atli kini ki konsensi ka we ka tua bat kam a ke selong parliamentary swasi na kalian jongi kinong ilam jong ka parti hapo state tam manga kumo presiden ngakwa ban ong tangui ni pediang sngau ba ya kane ka jing wan jong ki ban support ya ki candidate Unong Aiktin ke VPP Dr. Batskem Merbo Ulaong ba ka VPP kanong pediang Satya ya uba Prestun Tensong usembut Menteri Rang ba kajela lada ukwa banwan penyaso ialah de syakaseng VPP. Kani ka jingkeran jong unong yalam ka VPP kadai hadien ka jingkeran jong uba Prestun Dangshen. Hakaju kapor u Dr. Batskem Ulaong baka seng VPP kam dan kam ya kijing batai ne kijing hikai e jat benriu na ke NPP ne na usembut menteri namar ki palba kidei ki balasai ka jing mujing perkhat ki jing tip bat ki jing sngautho kanu ka seng ne uno urang ba ubadon kata ka jing it ya ka jat benriu ye jat benriu kawai ka banga kwa balong hangini kalong ba ka BPP kam don kam ban pensisa ya ka jingi jat benriu jongi ha ke NPP lani hau Deputy Chief Minister. Ni pensya si kipai ba kita ki nong bishar bat kidai maki ki ai ke jingkershan ne ke jing bomkershan lagi. Habangi ong bangi ijat benriu. Ni dai men kerma ba
ke jingi jat ben riu ke thau ya ke jing le ba ya ke benta ke bangi dei ben le na ke benta ke jing ben toi jong ki imlang ka salang kham tam e ke jing ben toi na ke benta ki briu ki berit ki baria ki bomdon kata ka power le ka bor ha ka jing im chungi ladangi la ban wanra ya ke jing ba lingba kata ka commitment ke jungi sya ke imlang salang la kalong hakanu kono kaliang la kalong hakanu kono ke benta ladang ibat ya kono kono position lu kata ka de jingi jat ben rio but ni kum ka kinong yalam jong ka voice of the people party kai ka bangila le kalong habang yu i ka jing o jing nam jong ki pai ba habang yu i ya ka jing sin sha don bor bat ka jing sin sha bam sap jong ka ni ka sarkar ha kitu kisnem nadu ha arjar khat phra ba ter ka sin jam bangila shim kalong bangi dei man le ai nang ba ki pai ba kinam ngat ha ka saja ile shim ya garai ban seng ya ka voice of the people Unang yalam kaseng VPP ba Arden Miller basayo moit harangkat ukertong MP Dr. Ricky AJ Sengkon bat kiwei kinong kitkam haka arpusan tarik uleber arhajar arpusaw kila pensyai pat ba bat pan ya kajing kershan na kinong snong kasnong langtor na kabenta ukertong MP jong kani kaseng uba Arden habakran hakate kajing yalang ula kentu ya kipat ba bakin long kibastat ban bishar bha namar kaseng BJP kalapen bena ban kershan ya ukertong jong kaseng NPP namar kamsu thet hamegalia uloong da bishar bhaya kane namar ke NPP kade shipara trai bat ka BJP hagi wei kiseng kibaong ba ka VPP kalong kum utit ka porlior lawan uslap mi lagami gini kitit kijat kitit sefau ngiyong imdei utit liur ikrem seng tang ban election ngi kadai tang shisen sanslan ne pili ngi hasilenter kisnem katba nidang dona kadai ka kam sacrifice ba baka baki pai ba gran shane hai bakumbangi la kren ngi la pendat ngi la sengi kadai ka seng ngi la sei kimat jingkular ngi la perta shu pai ba aka pore la election shibun ba kimat baka wini kita kadai ban penkala thamai ka reservation policy lane ka bhatun kam kiwei kiseng ru kibun kimat jingkular lajan baro kiseng kibu igani ru kum kawei ni kimat noi kai kebacahan ada election o kyong long thibon kerani kani kapatai o khit ma jat bandre pan bana tring jingi bo karo dan ni bawang ni jat tang harwei ngot teng ile ayo harwei kele job ru kin parhun kin pas su balik di job tang harwei ringi bagi tang stang tinggal le kum lo kapor kale kot candidate kale ni job sang yo to kai ke bagi kular kai bagi de bale ngin hapan le mton le tingi de kumoi pa nyem la bana ong ida tang sawrem nyong em nyen hapan kren ngilai kren na po assembly ngilai tai hi de lagi kman la thai pi pinum mala kumba mala lani kumba duna ka kmat ka jong u emily jong ka joy ubul ong ingi bagi emily to the voice of the people party kim jukren na po assembly usno bagi pai bai mat kim don mobile mat gini ke sini tamu bodon waduh kulung runung ngecu nganget kipai ba kele i kumnung ngele sa ya po assembly nganget kipai ba kele sro kumnu chief minister long o ngani gade ka kam ka bangela le ya kai ka ba kot kalau bathai da phim sola priang kele se ye ka suri rikum ki nongalam ki balami isho mat du pai ba ki badani ga jing ke thri ki badani ga jing sro tho ka jing sta to biang ni te bala thawan assembly bade ka sarkar ka bathaw policy mdei ka ye ka haka arposan tarik uleber armur kinong yalam jong kaseng VPP ba Adelbert Nongrum MLA ka North Shillong badu ba Bright Starwell Marbanyang MLA ka Maulai kila hiar sya kasnong Marot East and West Khasi Hills ban pensyai bat kring pat ba sya kinong rim jong kaseng bat ban pan ka jingkershan na benta ukertong MP jong kaseng u Dr. Ricky AJ Sengkon uba Adelbert Nongrum hawakran ha kani ka jingyalang ula penpau da ka baong balada kajat benriu kam don ya kajing yo i jengai kade kajat benriu kabam slam shu ban jar ngai nasla perthei
Ula banjur baka por kan sapoy bangin long kumba ong umelung soso tham. Tang kinong tong jong nu re jong nu. Kadba nakaliang jong ba Bright Star Well Marbanyang, ula pensyai cikipat ba baka seng VPP kapher na kiwaypat kijat seng. Ka VPP kamday ka party ka bami tang banyakun election Shisin Sansnan, Henry kandan hasenda jong kipat ba. Kejungi kadang paling katma. Baka Voice of the People Party nadu pala sengnya ka. Arsnem tam makijingan ti kejungi. Henry nadu pengisang mensengnya ka. Nila ong bat nila penbena ya katma persya ya ke bamsa. Ke bamsa bampong. Kabala bamdu yangi kom kari bat kejat penriu. Balengi kerdu, balengi grup, balengi jenjar kom kari. Hakani kapur ka pemerintah. Kadai namar baka bamsa bampong. Kelalong long senam. Ha kita kibangila bersyat iki makinong pet perman yang ni kejelak i kejong apa kejopi. Ke Voice of the People Party kay were PBPW. Angin ni trelang. Nama nakala nga ni sotu batang mengi kumbangong mene nginum la balle bulen. Ni sotu ang ni sowo yo peba kumbangong. Bawa sei sangut kia mene. Ni sowo ya kipat nong song to ka moran kenen. Ni sowo kamtam ya kipat nong song to ka nong krem konsen. Siapa itu kahok berpelajut, kecil siapa berketiu, berkelomrem, berpersikampa, yang ini jelang sintuan, jangan aja beriu, kecil ini jompra, ke VPP, kedai kapor kaya, jomple nunggu kena kau, minum bakalan bat nong genti, kam nong genti, ya kata, kedai kapor kaya jomple, nama dipai ba kila tak, kila jelat, kila niak, kaju si kaju, lah syukur tak kaju keluar. Balengin pagbagan abang tim PMDC ya bale MP maka apa kelima kemar batri apa penting kaya panja yang kelawai jauh kilotin kimpatai kibanangka lada mahal batri lada gimtre berkelatia kelagen lada gimtre berkelawan mau dia pergi kon sama jangan dapat mereka semua eno naik kahun su apa cak guri apa sanksian lain posian dan yokno kancano nari seperti kakitian jong play gong di mga malah kacak ben Kakenhun yale kai na Ribhoy United kalayo ban kur ya ka jingjob haka jinge kun semi-final first leg persya ya ka PLS SC na Kolkata haka Lumpung Invitation Knockout Football Tournament balapan ya ka New Nongston Sports Social Cultural Club. Habapai syakate ka jinge kun semi-final hapdeng kite ki arkenhun kabalalong haka arpusan tarik ulber hamadan New Nongston kalalong shisha ka jingle kai ka ba itenat hakaba ka Ribhoy United kalayo ban thep hadu saukol kadba ka PLS SC kala thep tang arkol. Kitay ki artali ki kenhon kin habban ya kunbyang saya ka semi-final second leg bat ka kenhon ka ba yo tamkol kan yo ban rung sya ka final jong ka ne ka Lumpung. Usim Raj Nongbri, BSM haka arpusan tarik ulaber, ula penspong ya uba toswel mau penyang, ban penskem ya kekerdan longsan mansan haka nikaran, kabahab haka jingpet jingkmi jong kahima melim hatem Ribhoy. Kani ka jing penskem longsan batama ya uba toswel mau penyang, kadai hadin bakakur mau penyang na Raj Nongbri, Ribhoy district,
kaladu no yala ulongsan uban mi khmat nakakur syakador barat nongbri. Hakani kasngi ya uba toswel mau pnyang lawan ban penskem da usiem karat nongbri pa im BSM ubalapan spong ya u katkum ki dustur kiriti. La IT ru ya kasanat hakikti jong u hayeng sat siem hasnong kebet nongbri. Hakani kasngi ladan lang uba KS Lingdo rang ba snong nong sangu ba ji sangot nongpo sekretari rat nongbri bong thai umshit kilongsan mansan jong karat nongbri kirang ba snong hapo karat nongbri bat ki bahayeng hasem. Reboy district bakat kom karti dustur jong karat nongbri menta kasmi ar pesantren mat ar hajar ar pusau lapan skem pen khamti pator yau toswel mapnyang nagajak mapnyang lat banlong ulongsan mansan bapin yatrei ya kalengkor bat usim rat nongbri lemro bat iparan longsan mansan nado menta kasmi ar pesantren mat ar hajar ar pusau balapan kubor ya pidau usim rat nongbri melim sip Reboy district kumtaru nadu kelimat walaupun skem pator yau toswel mapnyang baro ikam kijam kilong kat kum kariti dustur bat baro kin itu yau toswel mapnyang kum upator jong garat nomberi tat hadu walaupun mi hukum da kum wepat. Penkop penpong hapi ya gane kaspong kapali kabakat kum karti dustur hapo jong karat nomberi bapinlong ulongsan nakapun mapnyang bakat kum kariti dustur hapo jong karat nomberi ya kabapilachin pateng nagilong swai jong pi bat bapin ai pati pateng ru hagilong din jong pi Banadu kene sui harp santarik mat arajar apusau ilalong ulongsan bopora hapo jong kadorbar right nomberi na kentu yapi bapin husiar hakalek kawan kakren kakana hakikam kijam bakanomlong kajingja burom ya kakur kakemi kadorbar kamtam yalade nakit bok kiruyang ipi apin nangroy parumpare apin im temen insan im sopra soksang hadin Badak itu ki kubori lapoi syakabakun tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.